in Ukraine. High-precision weapons of the Russian aerospace forces have neutralized. Militer Rusia memperbarui informasi operasi militer khusus di Ukraina dalam 24 jam terakhir. Juru bicara militer Rusia, Letnan Jenderal Igor Konashenkov, tanggal 17 Desember melansir unit penerbangan operasional taktis, pasukan rudal, dan artileri Rusia menghantam titik penempatan sementara Brigade Mekanik ke-14 Angkatan Bersenjata Ukraina di dekat kota Kupiansk, wilayah Kharkov, serta 53 unit artileri di posisi tembak, tenaga kerja, dan perangkat keras militer di 89 area. Selain itu, markas sementara tentara bayaran asing dihantam di dekat Krasny Liman, Republik Rakyat Donetsk. Jumlah kerugian korban jiwa belum teridentifikasi, kata Konashenkov. Di garis depan Donetsk, pasukan Rusia kembali melakukan penyerangan di dekat Novomihailovka dan Pobeda. Pertempuran berlanjut di batas kota Mariinka. Garnisun Ukraina melawan dengan sengit. Pada gilirannya, militer Ukraina meluncurkan serangan artileri bertubi-tubi dan berpeluncur roket ke wilayah Donetsk, Makeyevka, dan Yasinovata. Juru bicara militer Rusia Letnan Jenderal Igor Konashenkov melansir, tanggal 17 Desember secara total, 344 pesawat terbang dan 184 helikopter, 2.675 kendaraan udara tak berawak Ukraina dinetralkan. Termasuk 398 sistem rudal pertahanan udara, 7.140 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya, 931 kendaraan tempur yang dilengkapi dengan MLRS. Juga 3.691 meriam dan mortir artileri Medan, serta 7.638 unit khusus peralatan militer dihancurkan selama operasi militer khusus. Laporan terpisah dari Kiev, Kementerian Pertahanan Ukraina melansir 420 prajurit Rusia tewas dalam 24 jam terakhir, termasuk 5 tank dan 6 kendaraan tempur. Angkatan Bersenjata Ukraina juga mengklaim menembak jatuh 61 rudal jarak jauh dalam serangan besar-besaran terbaru Rusia di sejumlah wilayah. Secara total, Kiev mengklaim 97.690 prajurit Rusia tewas sejak awal operasi, termasuk 381 jet tempur dan 264 helikopter ditembak jatuh. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky memuji kinerja pertahanan udara militernya menghadapi serangan rudal besar-besaran terbaru Rusia pekan ini. Zelensky kembali meminta bantuan sistem pertahanan udara yang canggih ke negara-negara barat menyusul menipisnya stok saat ini. Konflik Rusia dan Ukraina memasuki bulan ke-10. Belum ada tanda-tanda perdamaian. Armed vehicles, air defense systems, and combat aircraft. Anything to repel Russian forces and stop their war crimes. Artillery 155 millimeters, artillery shells 152 millimeters, as many as possible. Multiple launch rocket systems, Grad, Smersh, Tornado, or M142 HIMARS. Armored vehicles, APC, infantry, fighting vehicles, others, tanks, T-72 or similar tanks from the USA or Germany, air defense systems, S-300, Buk or Western equivalents, military aircraft must have to deblock our cities and save millions of Ukrainians as well as millions of Europeans. Freedom must be armed better than tyranny. Western countries have everything to make it happen. The final victory over the tyranny and the number of people saved depends on them. Arm Ukraine now to defend freedom.